back to him live in time. Tupac Omar Shakur better than knowing by his stage name Tupac, and he is by Arias Macavera, was an American rapper, a songwriter, and etc. And now today don't know Vita Omar Tupac Shakur Macavera Ayabe. Uyu mugabo rero nakubwira yuko yaje kuba yavukira ahitwa Eastern Harlem muri New York City, United States of America. Yavutse mu 1971 tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu mugabo rero nakubwira ko yaje gutabaruka mu 1996 mu kwezi kwa munani tariki 13 mu bitaro byitwa University Medical Center muri Las Vegas, Nevada, United States of America. Uyu mugabo rero nakubwira ko yaje kuba yatrendinga cyane mu mwaka wa 1995. Tupac Omar Shakur uyu mugabo rero akaza kwitaba Imana mu 1996. Byinshi wamenya kuri uyu mugabo Tupac Omar Shakur nuko yaje kuba yahabwa award muri American Music Award for Favorite Artist, Rapper, Hip Hop. Yongera guhabwa ikindi gikombe muri Soul Train Music Award n'izindi awards zigiye zitandukanye. Nakubwira ko rero uyu mugabo cyangwa Tupac Omar Shakur aho yize ku kigo cya mbere twa Paul Lawrence Dunbar High School, yongera yiga kuri Temple Pass High School, yongera kwiga muri Baltimore High School. Rero uyu mustar Tupac Omar Shakur nakubwira ko yaje kuba yatinze kugaragara mu mwaka wahagari 1995 nibwo yakunzwe cyane, ndetse akaza kwitaba mu mwaka 1996. Tupac Omar Shakur rero uyu mugabo yaje kuba yakora muri album ziwe zagize trendinga cyane zigakundwa, ariyo bita All Eyes on Me, aho yayikoze mu 1996. Azakongera gukora indi The Don't Kill Illuminati, The 7-Day Terror, yaje kuyikorana no mu 1996. Azakongera kuba yakora indi bita Me Against the World, ikoze mu 1995. Aza gukora indi ayita Until the End of Time, ikoze mu 2001. Rero uyu mustar twakwita Tupac Omar Shakur yagiye atrendinga cyane, arakomeza akora amalbum agiye atandukanye. Indi etwa Better Than Days, ikoze mu mwaka wa 2002. Aza gukora indi ayita Tupac Resurrection mu mwaka wa 2003. Aza gukora n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu mustar rero wakunzwe cyane mu myaka yahise, yagiye akora album zirenga 28. Nakubwira ko rero uyu mustar Tupac yagiye akina amafilime atandukanye. Mu mwaka wa 2002 yaje kuba yakina filime yitwa B.I.G. and Tupac. Aza gukina n'izindi zigiye zitandukanye bita Political Justice, kina n'indi bita Juice mu mwaka wa 1992. Aza gukora indi ayita Above the Line, Gridlock, Gang Letters. Iyi filime zagiye zitrendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Akora n'indi bita Above the Line, Gridlock, Gang Letters, Tupac Resurrection, Bullet, Nothing But Trouble. Nyinshi zagiye zitrendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Byinshi wagenda umenya kuri uyu mugabo rero Tupac w'umunyamerika waje kuba wakwitaba mu mwaka wagana mu 1996. Bakubwira ko uyu musore Tupac ubundi yakagombye kuba afite miliyoni 40 cyangwa se miliyoni 50. Gusa uyu mugabo rero yaje kuba yatabaruka. Izo miliyoni zaje kuba azahabwa umubyeyi we. Umubyeyi we rero ari witwa Peg Lope, ndetse uyu mubyeyi we akaba ari mama we. Rero Tupac Shakur nakubwira yuko afite abavandimwe biwe, ari muri Kenya n'abandi bagiye batandukanye. So rero uyu
umustar yari afite mushiki we bita Quincy Jones rero mu bana kabita Kenya Kenshi Jones overseas nakubwira ko umustar rero Tupac Shakur yaje kuba yatrendinga cyane ku rwego ariko hejuru. Tupac Shakur rero nakubwira ko uyu mustar Tupac Shakur yari afite mu bamwe mu inshuti ze yizeraga cyane witwa Yaki Gaddafi n'undi bita John Pickett Smith, a Big Style Street, Lady Strength, Lay Lover, a Charles Man, n'undi bita Fura, n'undi bitwa Wartan Tay Hiba. Tupac rero nakubwira ko yari umustar ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru ku bintu udagomba kuba wacika muri rappers ndetse hip hop muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakubwira ko umustar wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri hip hop, richest rappers of all the time, ufite amafaranga ya mbere menshi. Network yaje kugaragaza yuko uwitwa Kanye West afite $1.3 billion iza kongera kugaragaza ko akurikirwa n'uwita Jay-Z afite biliyoni imwe y'amadolari, akaza kuba hazwa uwita PDD. PDD rero amafaranga ntago yigeze atangazwa, haza uwo bita Dr. Dre nawe amafaranga ntago yigeze atangazwa. Wa gatanu haje Eminem. Network yaje kugaragaza ko uyu mustar Eminem afite miliyoni 230 z'amadolari. Rero abo ni abastar bo muri rapper hip hop, icyo twakwita hope peace make it a peace. Abastar rero nibo bafite amafaranga agana agutyo. Ikindi wamenya kuri Tupac Shakur nuko mbere yuko aza gutabaruka yari yarabashije kuba yategura yuko kuzagurira mama we inzu. Urumva we yahoraga ategura buri kwezi, yahoraga ategura amadolari $16,000 byo kugira ngo azubakire nyina inzu ahitwa Mountain Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yo kuba yaraswa ari amasasu bisa nkaho bita Snoop Doggy cyangwa Snoop Lion n'uwo bita PDD, bari mu bantu bari bibazi neza yuko uyu musore Tupac Shakur agiye kwitaba Imana. Gusa mu kiganiro bababajije aba basore cyangwa abagabo baje kuba bahakana ibya Tupac Shakur. Uwitwa Snoop baramubajije ati se Snoop, waba uzi bigendanye n'iby'urupfu rwa Tupac Shakur? Snoop yarasubije ati njyewe nta na kimwe nzi ku bigendanye n'urupfu rwa Tupac Shakur, gusa mu mwanya muto nubwo twaherukanaga avuye stage sinzi byakurikiyeho. PDD nawe baje kuba bamubaza muri ako kanya, PDD nawe asubiza gutyo avuga ati njyewe nta kintu mbiziho, nuko Tupac Shakur twaherukanaga kuri stage, ari after stage ntabwo nzi byakurikiyeho. Rero abavandimwe b'uyu nguyu Tupac Shakur harimo bita Montreal Shakur, akaba ari umuvandimwe w'uyu musore. Rero yagiye ababazwa byinshi kuntu yaje kuba yatabaruka. Uwo bita Jiga Shakur akaba ari na mushiki we n'uwo twababwiye bita Sekinyo Shakur, akaza n'undi muvandimwe Chinua Shakur. Rero ni umuryango w'Abashakur baturuka muri Black Panther, w'abavandimwe ba Tupac Shakur. Akaza Tekane Allen, akaza Nick Garland, Marvin Garland, akaba ari umuvandimwe. Rero arafite abavandimwe biwe by'umwihariko batari bakeya. Uyu mustar Tupac Shakur, umustar wari ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakubwira ko rero uyu mustar yari afite umwana w'umukobwa witwaga Jess Shakur. Rero uyu mwana w'umukobwa akaba ari umwana wa Tupac Shakur. Uyu mugabo rero nakubwiye ko muri kano kanya akagombye kuba afite imyaka 90, gusa nubwo yaje kuba yakwitaba Imana. Tupac Shakur ngo aba yujuje imyaka 49 muri uyu mwaka wa 2020. Ubitsa Will Smith
yaje kuba yagira ishyari cyane yuko umugore wiwe yaje kuba yakundana n'uwo bita Tupac Shakur. Muri icyo gihe baje kuba bacudikana na Tupac Shakur batari batangira gukundana n'uyu mugabo Will Smith, umustar akomeye cyane wize no kuba umuhanzi, by'umwihariko Will Smith bakaba ari umustar muri sinema yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tupac Shakur ni umustar wakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Will Smith rero amagambo yavuze ati he was jealous of Ray relationship with Tupac. Ashatse kuvuga waravuze ati Will Smith yagize jealous nye kubera yuko Tupac Shakur yaje kuba yagirana urukundo rwihariye n'umugore wiwe, bikaza kuba byamutera rero kuba yagira jealous. Gusa amateka y'uwo umustar Tupac Shakur wangaga Illuminati yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye ku rwego rwo hirya rutandukanye. Tupac yarari outside, aho rero yaje kuba yarwanya Illuminati no gukora indirimbo ati kill Illuminati, ubwo atajyaga yemeranya na Illuminati amagambo yavugaga mu ndirimbo cyane Illuminati, avuga ko ari ibintu by'ibitambo. Tupac Shakur baje kumubaza ati se niyo mpamvu wanga Illuminati? Aravuze ati abasore benshi cyane bakunze kuza iruhande rwanjye bakambwira ibigendanye n'amafaranga byinshi cyane. Nakubwira kuri Tupac Shakur nuko yaje kuba yarasigwa muri Amerika, ari umuhanzi w'umuhip-hop wari ukomeye cyane, yaje kwitaba ku myaka ye 25. rero yaje kuba yaraswa amasaso agera muri 5 ahitwa muri Las Vegas, Nevada. Uyu mustar rero ubwo yari mu modoka yaje kuba yaraswa ayo masasu. Nyuma yo kuraswa ayo masasu rero uyu mustar nakubwira ko ari we Tupac yaje kuba yahita ajyanwa mu bitaro kugira ngo abashe kwitabwaho, nubwo bitaje kuba byagenda neza. Uyu mustar rero yaje kwitaba Imana nyuma yuko baje kuba bamurasa amasasu ashika muri 5. So rero Tupac Shakur byakomeje kuvuga yuko amakuru agenda trendinga hirya no hino yavugaga yuko uyu musore Tupac yarwanyaga Illuminati mu ndirimbo ziwe zigiye zitandukanye. So Tupac Shakur Omar Ermakavera warwanyaga Illuminati, ndetse no mu ndirimbo ziwe yagiye akora yagiye yavuga ati killing Illuminati, I hate your bullshit, the things you gonna tell me, the fucking shit like that, you know. Ibintu ngibyo Tupac rero yaje kuba yaraswa aza kuba yakwitaba Imana muri icyo gihe. Amazina y'ababyeyi ba Tupac Shakur nuko mama we yitwa Afenia Shakur, akaba ari we mama we, none papa we akaba yitwa Bill Gard. Nakubwira yuko rero mama we yaba yaravutse mu 1947 itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Mama wa Tupac Shakur yaje kuba yakwitaba Imana mu 2016 mu kwezi kwa gatanu tariki 2 nibwo mama w'uyu mustar yaje kwitaba Imana. Nuko rero amakuru agenda training hirya no hino avuga kuri byinshi bya mama w'uyu musore rero waje kuba watabaruka ejo bundi mu mwaka wa 2016. Tupac Shakur rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Gusa was a legend, benshi abastar ba hip hop bahora bafata nk'icyitegererezo gikomeye cyane hirya no hino. Rero amakuru yakomeze kugenda atrendinga avuga kuri byinshi. Tupac Shakur rero avuga yuko uyu musore yaba yaragarutse, bakavuga ati Tupac was not a dead, he's still alive. Gusa it was a fake news. Icyo nakubwira yuko uyu mugabo nuko yaje kuba yatabaruka mu 1996 itariki 13 z'ukwezi kwa 8. rero abagiye bakora fake news bavuga yuko Tupac Shakur yaje kuba yagaruka, ntago ari byo.
ikindi nakubwira kuri Athenia Shakur nyina w'uyu umusore waje ko watabaruka yari mu business woman kandi nakubwira ko Tupac Shakur yari afite mushiki bita Sekia Shakur. Rero uyu mustar Tupac Shakur yari umustar ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko rero uyu mugabo Faye Williams akaba ari umuryango wabo, nakubwira ko ari umuryango w'aba Black Panther ari muri Amerika zunze ubumwe. Nakubwira ko uyu mugabo Tupac Omar Shakur rero yaje kuba yajyana beef no bita Notorious B.I.G jisho ry'uruvu. Rero uyu mugabo Notorious rero beef yaturutse Tupac Shakur yaje kuba yabasura muri studio yabo. Nono Tupac Omar Shakur akigera kwa Notorious B.I.G baramurasa. Nyuma yo kumurasa rero aza gutekereza yuko ari Notorious B.I.G wabiteye. Nyuma yaho ngaho Tupac Omar Shakur yaje no kuba yanafungwa kuko yahise azamura imbunda atangira kurasa nabaza kuba bamufunga. Rero Tupac Omar Shakur yaje kuba yava muri gereza atangira gutangira beef hagati yiwe na Notorious B.I.G bari inshuti cyane. By'umwihariko Tupac Omar Shakur yari umustar wo ku rwego rwo hejuru ndetse wari ukomeye. Umugabo rero nakubwira nubwo yatabarutse aracyari mu mitwe y'abantu benshi, aho witwa Rick Ross cyangwa usigaye yitwa Rosie, aho yaje kuba yakora indirimbo ayita Tupac Back. Tupac yaragarutse ibintu ngibyo gusa Tupac was a legend until right now kuko ni umustar ukomeye cyane. Umwe mu ntwari cyane muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi hose. Rero uyu mugabo Tupac Omar Shakur akazabata azibagiranwa mu mitwe y'abantu. Tupac Omar Shakur rero waje kuba yakwanga Illuminati ibyo ikora. So uyu mugabo Tupac Shakur rero yanze amahame ya Illuminati, ari nacyo kintu yaje kuba azira ku bantu rero bashakaga kumenya amakuru y'uyu mugabo Tupac Omar Shakur. Ndatekereza mumenye ukuri ko ari kwihishe inyuma y'urupfu rwa Tupac Omar Shakur. Tupac was not dead kuko uyu mugabo yakoze ibintu by'ibitagaza byari bikomeye cyane muri kirya gihe kiwe, kandi ndatekereza n'ubu birivugira naho undi ni Tupac rero El Machiavelli Omar Shakur. Nugikunda rero ibyegeranyo byacu kuri Mr Geka TV show ukora ara hasi kuri comment rero twandikire icyegeranyo cy'umustar ushaka tuzajya tukikugezaho kuri Mr Geka TV show. N'umwana wanyu Mr Geka, umwana uvuka ku nkomvo Mr Geka guturuka muri Mr Geka TV show. Thank you guys. Nawe undi rero atari Tupac Omar Shakur El Machiavelli, umwe mu ba hip hop writer asonge barafite impano zigiye zitandukanye. Rero uyu mugabo akaba yaragaga Illuminati. Nakubwira ko uyu mugabo atazigera yibagiranwa mu mitwe y'abantu nk'aba ngaba ba Michael Jackson, Bob Marley ndetse Lucky Dube n'abandi ba legends bagiye batandukana hirya no hino. Rero uyu mugabo rero ntazigera yibagiranwa nk'abo ngabo bose. Notorious the Big IG akomeza kuri subscribe kuri channel Mr Geka TV show. So guys, njya kugezaga icyegeranyo nitwa Mr Geka. Oh guys, stay in touch with 121212. I don't go anyway, understand. We are here 5 to 5 kugira ngo tubahereze amakuru y'ukuri guys. Mr Geka, the heart of content. Be there to watch. Yeah. Barry knows dufite inkoramutima. When you want to call us, just you have to call us on this number. I put the code of Rwanda. Press 2507888896312. Call us to Mr Geka. All WhatsApp number is that number. Just call us. I thank you so much. Yeah.